Ismo marway. Ano dikatakan ismo marway na marbalay? Adon imay. Hoy ipay balaklat no, magpara iyong uplay, magtalakhat klaro jang asnan matamo ipalaklat. Dan imay barway barbo na kabanta junga. Man baro. Kenaikan kapanyarap yang aban jan siya uplay. Banyak syakmat syakram hakmat jang uplay. Imay ipan barbor ia kata kanuksan hamtam banduai barbor imay ipan barbor ia kata jingpa yang asam berkaptam ikot barbor banduai barbor jaitu banduai mo jaitu banduai imay tentang tu ilaki menstep ilarwai iklab ong kira mata isyad ong hendak tentang mengapa jaitu banduai menstep imay lasdang banduai hidalai tentang dalam imay beradwai ngimbang saya bakira jing tiap berpri dia kan ganap mo ban saya berpikir kenap ban kiri nanti kintia ban wairan kat ban imai. Jadi dia lamba kajing don jung imai iman ki para ki arab yang lamba kajing doai kajing aiman sim juki yang haman ki kliman hakabangi kandu kaptan kajing junga ki arab arbor. Mai tenak nakabanta kasat jung imai mo idar berbari kata kasat sibur bagi sat kumakakin jong boleh kata kasni mo mansya keban ngidang kena imay siya idon ay kata kasat madang duk katuki por mansya ikam duk mo te imay ipensu barbari kita ki soti ki patron berkunta tete imay idon ay kata kasat bansu tete apa imay ilasu ia kata kejain kebabangan apong meningi pong dari tamangan ikam kebatian ayo mo ikam kebatian ayo Namal idon yang kata kasat. Pagkasat jong imay may isibon ba idon yang kata kasat ban penira jong kun. Ban penira jong ikun ban yalam sobre. Kana ikan kabapan kan tiwi ini iway piwe haga jikim jongi kapaman na kasni. Nilang kaman ya trailang. Kelam kata kajingnya trailang haga jikim jongi haga yin kasam lang jongi ladangin la banduay lang. Ladangin pirat lang akmat jong pre. Ladangin don yang kata kaman si man ya trailang. Inang poy siya iru. Inapai saya rula dangim don yang kata kemensim jong jingat nama mauhi hakamil meladi nau yabu. Ulashim yakubu. Batla kaba aingu iyame. Uladuai kerku. Ula kriya. Kalau ai halak kesenran huam. Toshim batobam nakane pibaro. Namar kane kalong kametchunga ya kaba NIT na kabanta jompi.